دما خوش ببینرین هیجا ایرو 18 جوتمه 2022 روزان روزا سیشمی بویه رو گشتن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانه امی هول بدندنا و 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله چارکده دما خوش ببینرین هیجا ل ایران و روشلاتی کردستانی هیزا جنه جه هر دمی زیده ترتی خویا کرن خواپیشاندانین جبو جینا امی دست پیکری لولاد دوام دکن هر سا خواپیشاندیران پشتی مهکش چارکان هینا زیده تر بویا خواپیشاندیران آگیر بردان وینین خامنه ای او هر وها بارگهن ریخستنا باسی جی شوتاندن. سرهلدانا لروشلاتی کردستانی و ایران یا جبو آزادی و دیشی کشتنا جنا جوان یا کرد جینا امینی ده دروژا 31 دوام کرن. مهک بسر سرهلدان و خواپیشاندانا را در باز بو تاوی حمو کشتن و گرتنان گل قادانه. ده لسنه، پیرانشار، مهاباد، مریوان، ایلام، اودانان، کرماشان و گلک باجارین دن گل داکت قادان و خواپیشاندان لدار خستن. لسنه خوندکارن جن انجوان لاچکن خوش سر خوکرن و مشیان. خوندکاران بیناوبر دروشمه جن جیان آزادی گوتن. لأودانان یا سرب پارێزگاها ئیلامیشی ناوەندێکە بەسیج هاتە شەوتاندن. لە باژارên diniyên Rojhilatê Kurdistanê jî ciwanan agir pêxistin û daketin kolanan. Li seranserî Îranê duh bi şev çalakî xwepêşandan hebûn. Li bajarê Meşhed, Yezid, Bender Abbas, Zencan, Reşt, Erdebîl û gelek bajarên din jî gel daketin kolanan û çalakî li darxistin. Li Meşhedê bargeheke besîc, li Zencanîş wêneyeke mezin yê rêberê dewleta Îranê Elî Xameneyî hate şewitandin. دوه دیمنین هاتنه پار وگرن درکت هولیک و خوندکارین جن انجوان لاچکن خوش سری خودکرن و بیناو برد روشمیا جن جیان آزادی دبیجن. لگوری رخصنا مافی مروان یا ایران حطانها هری کم دسدو یک خوا پیشاندر جالی هزین ایران و هاتنه کشتن. بله هر دو خواپیشاندانی لإیران و روشلاتی کردستان ده هیزین رژیمی به آوه که هوانه ایریشی خواپیشاندیران دکه کمیته مافی مروان آنتوین یک بوی از زاروکان دیار کرد که لإیرانی لدشی زاروکان بمپیکرین مافیان این گرانتی نکرن و داخوازا لپرسینه که سربخوا و بی آلی هاته کرن یکی تا اوروپای جی جبر زختین لسر خواپیشاندیران جزای نو لکس و سازین ایرانی برین. کمیته ماف زاروکان آنتوین یک بوی دیار کرد گوژ خواپیشاندان 16 مهه و دست پیکرنه هاتانها هری کم 23 زاروک جالی هزن ایرانی و هاتنه کشتن. تبیبه به صدام بریندار بونه و هاتنه بنچاف کرن و اشکنجه کرن. ریخستنا عفویان آبنتوی جیب داخویانی که راگهانده بو گودی 14 جوت مهه ده هری کم 23 زاروک هاتنه کشتن. کمیته نتوین یک بوی داخویانی که نویسکی ده بالکشان سر بین پیکرنین جدی یه مافی زاروکان لإیرانی گوت. دبی جالی دزگهن شارزا سر بخواه و بی آلی و بهورگلی بین لکولین کرن.
کمیته بنپێکردنê giran yê mafan li Îranê godî çarçoveya çalakiyên aştiyanê de pêk hatine şermezar kir. Li gorî agahiyên pêbawer, komiteyê diyar kir got hin zarok bi guleyên rastî hatine kuştin, hin jî bi lêdanê mirine. Komiteyê da xuya kirin got tevî xemgîniya wendakirina zarokan, gelek malbat ne çar tên hiştin, got bibêjin zarokên wa xwe kuştine û îtirafên derewîn bikin, da got hêzên dewletê wan beraet bikin. Komîteya got jî 18 pisporên serbixwe tên, bang li rayedarên Îranê kirin, got dawî li van binpêkirinê mafên zaroka bînin. Li gor rêxistinê mav yên mirovî yên Îranê, hejmara zarokên hatine kuştin zêde bûye. Rêxistina mafê mirovan a got navenda wê li Osloyê ragihand got herî kêm 27 zarok hatine kuştin. And the European Union and the member states and the US and NATO are not bluffing. Nûnerê bilind ê peywendiyên derve yê Yekîtiya Ewropayê û cîgirê Serokê Komîsyona Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell piştî civîna Wezîrê Derve yê Yekîtiya Ewropayê daxuyaniyek daw got. 11 kes û 4 saziyên Îranê li lîsteya cezayan hatine zêde kirin. Borrell sedema vê yekê jî zextên li ser xwepêşandanên li Îranê bo jîna Emînî pêk tên nîşan da. Di vê naverê de do parêzerên Fransî yên li paytexta Parîsê bi çalakiyê piştevaniya xwe ya ji bo xwepêşandêrên li Îran û Rojhilatê Kurdistanê nîşandan. Êdî li ser kursiyê Serokkomariya Iraqê Dr. Latif Reşîd heye piştî serokkomariyên ha amadekariyên avakirina hikûmeta nû tê kirin hevpeymana îdareya dewletê ragihand ku wan di civîna xwe de biryar dane 22 cotmehê parlamento bicive û dengdana li ser hikûmeta nû jî pêk were. Hevpeymana îdareya dewletê bi daxuyaniyekê ragihand ku doh wan civîna xwe ya asayî ku li ser pêkanîna hikûmeta nû pêkanî civîn li ofîsa Serokê Parlamentoya Iraqê Mihemed Helbûsî pêkhanî. Di daxuyanî de tê gotin, di civînê de behsa pêşketinên dawiyên siyasî û avakirina hikûmeta nû hatiye kirin. Hevpeymana me amadebûna xwe ya ji bo civîna Parlamentoya Iraqê ya di 22 cotmehê de ji bo dengdana hikûmeta nû jê ragihandiye. Her wiha piştî ku hilbijartina Latif Reşîd yekser ji bo avakirina hikûmeta nû ya Iraqê namzetê çarçoveya hemangî yê ji bo Serokwezîrtiyê Mihemed Şia Sudanî hate erkdarkirin. Li gorî yasayên Iraqê divê Mihemed Şia Sudanî di nava 30 rojan de hikûmeta nû ava bike. Ger di nava 30 rojan de nekarî hikûmetê ava bike, wê serokkomar ji bo avakirina hikûmeta nû keseke din erkdar bike. Berem derbasî rewşa Ukraynayê bibin îro careke din li nava paytexta Ukrayna Kiyevê dengê teqînan bilind bû. Di demeke ku şerê li Ukraynayê dewam dike de pevguhertina girtiyan jî pêk hatin di navbera Rusya û Ukraynayê de 218 girtî pev hatin guhertin, ev yek jî weke pevguhertina herî mezin ya di navbera her du aliyan de bû. هشت مه ji şerê Ukrayna li ber tijebûnê ye. Êrişa ku Rusya 24 Sibatê li dijî Kiyevê dayî destpêkirin ve guheriye şerê biçekên giran. Di vî şerî de ji aliyan bi hezaran leşker hatin kuştin û birîndar bûne. Êrişên hewayî yên Rusyayê li ser bajarên cudayên Ukraynayê îro jî dewam kirin. Hat ragihandin ku paytext Kiev, Kharkiv, Dnipro û Mykolaiv jî di nav de gelek herêm bûne armanca êrişên roket û balafirên bêmirov. Rusyayê di êrişan de tesîseke enerjiyê ya li paytext Kievê jî xistiye. 230-та доба нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Alîkarê Serokê Ofîsa Serokkomariya Ukraynayê Kirîlo Timoşenko ragihand ku li nêzî çemê Dnipro li santrala elektrîkê sê êrişên hewayî pêk hatine.
Şandere Kievê Vitali Klitschko jî diyar kir ku di êrişan de bînesaziya krîtîk hatiye armançkirin. Timoshenko herûha got, du teesîsên cudayên enerjiyê li bajarê Denê projê hatine deribkirin û teesîsên navborî di êrişê de xisareke mezin dîtine. Herûha hat diyarkirin ku li bajarê Zêhitomîr ê li Rojavayê Kievê teesîseke bînesaziyê hatiye xistin. Rusya doh jî di êrişên li ser Kievê de sê herêm kiribûn armanc. Hikûmeta Ukraynayê ragihand ku piştî êrîşan li sedan bajar û gundan eleketrîk qutbûye. Rusyayê doh bi balafirên bê mirov li paytexta Ukraynayê Kievê xistibû. Rayedarên Ukraynayê iddia dikin ku di êrîşan de dronên kamîkaze yên Îranê hatine bikaranîn. 96 військовослужбовців, з них 30 Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî ragihand ku di êrîşan de 4 kes hatine kuştin. Lê tevîveyekê pevguhertina dîlan jî pêk tê. Yek ji mezintirîn pevguhertina girtiyan di navbera Rusya û Ukraynayê de ji 28 Sibatê ve pêk hat. Це робиться і той темп обмінів. Serokê Ofîsa Serokkomariya Ukraynayê Andrei Yermak li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyanî da û diyar kir ku di çarçoveya peymana pevguhertina girtiyan a bi Rusyayê re 108 jinên Ukraynî ji aliyê Rusyayê ve hatine berdan. Yermak got, îro pevguhertineke mezin a girtiyan pêk hat. Me 108 jinên ku bi taybetî ji bo me taybet bûn ji dîlgirtinê rizgar kirin. Ev yekemîn pevguhertina hemû jinan bû. Yên mayî leşker bûn. Li pêşberî vê hêzên Ukraynayê jî 110 girtiyên Rusya yên hêzên deryayî serbest berdan. Hemwextê rewşaheyî wezîrên karên derve yên Yekîtiya Ewropayê civiyan û careke din piştevaniya xwe ji bo Kievê nîşan dan, rêveberiya Tehranê jê nûçeyên ku bi balafirên wan yên bê mirov êrişî Kievê hatiye kirin red kir, lê Washington jî dibêje di destê wan de bi têra xwe belgeyên hene ku bi balafirên Îranê êrişî Kievê hatiye kirin. Ewropa dixwaze bi zexta li ser Rûsya êrişên wê yên li dijî Ukrayna bidawî bike. Wezîrên karên derve yên Yekîtiya Ewropayê li paytexta Belçîka Brukselê civiyan. Such a powerful answer. Nûnerê bilind ê têkiliyên derve yê Yekîtiya Ewropayê û alîkarê Serokê Komîsyona Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell piştî hevdîtinê daxuyaniyek da. This is a Borrell diyar kir got ew piştgiriya xwe ya ji bo Ukraynayê didomînin û di vê çarçoveyê de biryarên nû girtin. Borrell got, me ji bo parastina aşîtî û aramiya li Başûrê Kafkasya û parastina mafê mirovan lê Îranê biryarên girîng girtin. yesterday I was in another meeting discussing with other kind of people. مخالف جنگ علیه سوریه Berdevke Wezareta Karê Derve ya Îranê Nasir Kenanî derbarê gotegotên got dibêjin, Îran balafirên bê mirov dide Rûsyayê daxuyaniyek da. Nasir Kenanî got, em bi tu awayî nealîgirên geşkirina şerin, welatê me ne beşek ji şerê di navbera Ukrayna û Rûsyayê ye. Hin nûçe behsa şandina balafirên bê mirov yên welatê me ji bo Rûsyayê dikin, da got dijî Ukraynayê bikarbîne. Ev nûçe hemû dûrî rastiyê ne û tenê ji bo bercewendiyên rojava têne bikaranîn. Nasir di dawiya axaftina xwe de got, em ne beşek ji şer û geşkirina şerin. Ji bo vê welatê me biriya peywendiyan dixwaze, bawayekî giştî dawî li şerê navbera Moskow û Kievê bîne. در واقع کشور دیگری رو متهم میکنن به ارسال اسلحه. Di nava demên dawiyê de bi balafirên bê mirov paytexta Ukrayna Kiev hatibû armanc kirin. Dihate iddiakirin got divan êrîşan de balafirên bê mirov yên Îranê hatine bikaranîn. Rêveberiya Washington jî dibêje, belgeyên piştrast dike got di şer de balafirên Îranê hatine bikaranîn bi dest dixe. Belîvînerên hêja polîsên Danîmarkê di lêkolîna xwe ya li ser boriya Nord Stream de
گهشتن وی انجامین کو او گازا کو دبر بوریه را دچو جبر تقینه که پر بهیز پیک هاتیه ته تخمین کرن کو او بویه را تقینه جی سابوتاژه. داویا مها ایلونه ده پلیس دانمارکی جرای گشتیره لسر لیکولینا خویا درباره درچونا خطن گازه ین روسیای نورد استریم 1 و نورد استریم 2 آل دریای بالتیک آگاه دار کر. پلیس داخویانی که دگوت ام گهشتنا و انجامه کو تقینن پر بهز بویا سدما دبرچینا گازه. پلیس راگهاند کو لیکولین و اجعالی تیمه که هفبار آب سرویسا اولکاری و استخبارات یا دانمارکای و ورم مشاندن. لیبلی هات گوتن هینزوی کومروفتشتکی ببیجه کاوی به سوید و آلمانیای را لیپرسینه که هفبار بکرن آنا. جعالیه کدن و دیمنین کد چاپمنیا سویده ده هاتن وشاندن آستا زیانا بوریان اشکره دیگه. ویدیوین که جعالیه روزنامه اکسپرشن و هاتیه وشاندن نشان دادن که هری کم 5 متره جخطا بوریه هاتیه هل وشاندن آنجی دبن دریای دمایه. د دیمنین کو 8 متر دبن دریای دهاتن کشاندن ده شکستن مزن و مرتالن چالکری ین دلوله زجی باله دکشین سرخوا. د داخویانیا روسیای دهات گوتن لیکولین ناو نتوی ینج بو تثبیت کرنا خسارا بورین لبن دریای بالتیکی هاتنه کرن جده سپیکه و با آرمانجا سوجدار کرنا روسیاییه. Должна реагировать, безусловно, потому что, конечно... بردفکی کرملین دیمیتری پسکوف گوت منطقه بنگهین نشان داده که ضرر بوریان دربیک لبرجواندین روسیاییه. پسکوف ادعا کرد که لیپرسین بی آگاهی موسکوی به دزی هاتیه کرن. ولاتن اوروپا جتاقین روسیا سوجدار دکن. ریوبریا موسکو جی ادعا دکه که او یک تنه دبرجواندین امریکا، پولونیا و اوکراینای دیه. لفرانسا گروا کارکران بویه سدما پرزگریکا د سوتمنیه ده دوی چارچوبه ده کارمندین بشا انرژی جی دست جی کار بردانه مینا کو او یک جی به تیریناکه و جاری کارمند او ماموستین سکتورا و گوهستین جی ایروش جی بود داخواز زیده کرنا موچیان دست جی کار بردان. ریوبریارین حسینی یانتوی راگهاند که جسدی پنجی کارمند بشداری گروه بونه. کارگرین دی گروه ده توی پایتخت پاریس ایرو لباجارن مزن چالاکی پیکانین. گروهین داوی یک جسر ایشیا هری مزنه جبو سر کمار ایمانویل ماکرون که ده هل بجارتنین مها گلانی ده جارا دویمین هاته هل بجارتن بو. حکومت لجه داخوازین کارکران پیک بینه دستدانی صرافینین پترول و خواست کریزه و هاچار سر بکه. لعب یک جعالی ساندیکین کارکران و راستی برتکین توند هاد. بردفک حکومت اولیویه ویران دیار کر او گاف پاش دناویجن و هشیاری داکو جبر قلبالغیا لبر بنزین خانهان دوام دکن دبکو تانکن سوتمنیه یندن بین دست سر کرن. ویران وها گوت توی لحف کرنا بساندیکیان را بزیده بونا موچیان را نآسایی کو گروال پارزونگهان بدومه. اگر پیوست بگه دبکو حکومت بریارا دست سر کرنا جهندن بده. اگر چندی کارگهن پارزونگهان بریارا زیده کرنا موچیان آسادی 7 دانشی کارکر و یکی رد کن. ساندیکای کارکران CGT به حنجتا انفلاسیونه دخوازه موچه جسدی 10 بزیده کرن. دوین آفبری ده اوروستار راگهاند که جبرگره و هنسفرین دن نافبرا پاریس و لندن ده هاتنه بطال کرن.
چاپمنیا فرانسی راگهاند که جبر بشداربونا کارمندین گشتی دیگرویده کاری لدزگهن حکومت بتایبتی لدبستانان با آوائکی برچاو هاتیه آستن کرن. ساندیکا هری مزن یا کارکرین فرانسا CGT ده 18 جوت مهده بانگا گروین گشتی کری بو. ده چاوره کرن که ده هلبرینا الکتریکی ده اتبونن بباندور پیکورن. ولی بینرین هیجان و چین ملور بداوی بون حتی سبا جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دناوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.